Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uwei usamla riunget Hindu ula Shah Thang haki Paidbah ha Bangladesh nakajing keno ba Ukraine ben yakanyam Islam. Uni usamla ubalai posnam karta beletep kerteng kum udipu Chandra Das ula Shah Sho bat hadian kata ula Shah Thang haki Nongïakhih ha sngi palai Hamimen Singh district nakada ba Ukraine ben yakanyam Islam badi Prophet Muhammad. Kani kalaja kat ba Nongïakhih bajur kalasar ha Bangladesh nakada wajing Shah siat yap unong yalam ba khmat ban persha yakari India Sharif Osman Hadi. Sharif Osman Hadi uday unong yalam ba khmat ban persha yakaseng Awami League basanshar ke menteri rang ba adu barim kategori ke Sheikh Hasina ke belahyar Shukino. Uni unong yalam kaseng Inquilab Mancha ula Shah siat yap haki brio ke belaka adur khmat ha kesngit ho diang beladap kat ba udang yalap election ha Dhaka ha ke bola yap kat ba udang Shah Sumar ha Singapore. Ki Paidbah hadian bagi letep ya kejing Shah penyap jung kilami banyakhi persha ki surok Dhaka bat ki weipat ki nongba bandawa bade bankem yu nong penyap shibun tali ki yeng bat ki jingtei ki la Shah Thang Dhaka kenthop artli ki office penmi khubor bagenthop ka office ka the Daily Star bat prothom alo dak bekeno bagi don jingya dei bat ka India ka Nongïakhih persha India kala nangjur hagari Bangladesh ke besensyar da ka sarkar bashipor Muhammad Yunus hagani katayo ban persha ya ke India namar ke jing ai jakari ya ke menteri rang ba adu barim ke Sheikh Hasina hagsngi pale katayo ki Nongïakhih ki latur hakmat ke India High Commission Dhaka dak beperta ya ke jing perta persha India badawa ban penpaino ya ke Hasina she Bangladesh ke India dan kendiat sngi ke lokot hajiri wa High Commissioner ke Bangladesh New Delhi Muhammad Rayas Hamidullah banyakran halur ke jing lektur ki Nongïakhih High Commission ke India Dhaka bat kijing mi kijing kran persha India na kinong yalam sang perthei ke Bangladesh kijing khot hajir ke deiru halor kijing kran unong yalam ke Bangladesh National Citizen Party ubal berngam ban ajakari eki brio bole persha ya ke India bat ban yarap yaki ban penyaklat ya ke thanj dei lamingi na India.